Mana dushimye izina ryawe ritugiriye neza tukaba tubonye akana kuguterana. Habwa icubahiro byiringiro bizima, habwa icubahiro zino ryo kwera ryo gukiranuka, kuko watwemereye tukaboneka hano imbere yawe kugira ngo tuvuge izina ryawe. Asandi kukuru w'agaciro turakwegereje mu ijambo rigiye gutambukira hano hantu, ntiri bijambo ry'abantu ahubwo ribi ijambo rikiza imitima y'abantu, rihindure byinshi, igerekane byinshi, rigaze byinshi muri twe, rigira ico rikora. Asandi kukugira neza kandi asandi kukuhambaye, urahambaye kandi uratangaje kubwa Yesu Kristo, amen. Dushimiye Imana yo mu ijuru yemeye kuko duterana. Ndabiyegereje mwebwe mwese ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha. Abari hano ndetse n'abari kudukurikira ngo mwegere Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha kubw'iki gitaramo tugiriwe amahirwe tugaterana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya Imana Israeli iri budutize, tutazi ukungana niba ari mugufi cyangwa ari muremure, ariko turawuhabwa nuko Imana Israeli iri butange. Bwana sifiwe sana. Rero turaganira ijambo ry'Imana na haye umutwe w'amagambo rivuga ngo kwemegwa muri Kristo Yesu. Kwemegwa muri Kristo Yesu, kwemegwa n'Imana. Iyo wamaze kwemegwa n'Imana ibindi byose biriyongera, ariko iyo ukora ukemegwa n'abantu ntiwemegwe n'Imana biragoye. Imana ifite imbaraga n'ububasha bwo kukwemeza abantu, ariko umuntu ntafite imbaraga n'ububasha bwo kukwemeza Imana. Rero iryo jambo niryo tugiye kuganira. Turasoma hano mu rwandiko Paulo yandikiye Abiroma ibice ni 16. Nariko wasoma ari hari ariko ushaka kubyumva neza yohera kuri 16, ariko nje ndasoma mpereye ku murongo w'10. Haravuga ngo muntahirize apere wemewe muri Kristo, muntahirize abo kwa Arastbur, muntahirize apere wemewe muri Kristo, muntahirize abo kwa Arastbur. Yo niyo jambo nshaka ko tuganira. Uyu mwanditsi yavuze ano magambo Paulo yandika runo rwandiko rw'Iroma. Urugwandiko ruri mu nzandiko zaruhije intumwa Paulo kwandika, cyangwa se abantu b'Iroma bari mu bantu baruhije Paulo kuvuga ubutumwa, kuko ni naho yasize n'ubugingo bwiwe, niho yapfiriye i Roma. Yanditse runo rwandiko yagwandikiye ni Foibe, ariko yandikira umudiyakonikazi wari uvuye ngo kwitorero ry'Ikenkayere yerekeza i Roma. Amubwira no magambo akomeye cyane. Yagiye amubwira ibikomera, ababwira ngo muzanyakirire Foibe ngo kuko nanje yaranyakiriye, yanitayeho, yangiriye neza, agirira n'abandi neza. Ngo rero ndifuza kuko namwe mwo mugirira neza. Agenda avuga abantu Foibe azaramutsa, avuga benshi, nawe wogenda ubasomuka babora. Ariko ngo asheke kuri uyu mukobwa aravuga ngo kw'icumi ngo muntahirize apere ngo wemewe muri Kristo Yesu. Ariko wamana niyo jambo rero tugiye kuvuga aho ngaho. Tugiye kuvuga hejuru yo kwemegwa n'Imana. Iyo ugenda mu mutima wawe uzawumva waremewe n'Imana. Iyo wicaye mu bitekerezo byawe uzawumva waremewe n'Imana. Iyo ugenda ukumva umuntu arakwemera, wumva ufite agaciro kangana gute n'ukuntu Imana ishobora kukwemera. Aravuga ngo muntahirize apere. Abandi yarabaramukije bose, aravuga ngo ubansuhurize, turaburanye turakuburanye kandi twarakoranye. Ariko ngo ashike kuri apere aravuga ngo umutashe ngo kuko apere yamaze kwemegwa ngo muri Kristo Yesu. Yamaze kwemegwa muri Kristo Yesu. Ikibazo dufite cy'ubunyine cy'abakristo biki gihe, cyabo tuyoboye muri kino gihe abatuyoboye n'abatuyoboa ukuntu ibintu bimeze, nuko dushaka kwemegwa n'abantu ntidushake kwemegwa n'Imana ya Israeli. Ndagira ngo nkubwire wewe mu buzima bwawe, Yesaya yaranditse 66 16, ndagira ngo aravuga ngo erega ni wowe data wa twese, ngo nubwo Abraham atatuzi ngo Israeli ntatwemere, wowe Mana ngo uratwemera. Imana data itwemera kubera kuko twemewe muri yo. Ariko ikibazo dufite cy'abantu biki gihe, twashatse kwemegwa n'abandi, ngo twemegwe n'abakuru bacu, n'abadata wacu, n'abamarume, n'abakire bose bahano batunze amamodoka ngo batwemere, ariko tutaremegwa n'Imana.
uzemerwa n'umukire ariko umukire ntazo kwinjiza ijuru. Ariko umunsi uzemerwa n'Imana, Imana ya Isiraheli zo kwinjiza ijuru. Bwana sifiwe sana. Oh venitansini male bonde leverika. Utaramenya kugira ngo ubashe umenywe n'Imana, wemegwe n'Imana, ushakishe kwemerwa n'Imana. Abantu dushatse kwemerwa n'imiryango, abantu dushatse kwemerwa n'abantu bakomeye, abantu dushatse kwemerwa hano hanze ngo batwumve batuvuge. Never utaremerwa n'Imana yo mu ijuru kurayoba. Aravuga ngo utahirize apere wemewe muri Kristo Yesu, wamaze kwinjira muri Kristo Yesu, wamaze kuvivugwa mu ijuru. Umwanditsi aravuga ngo harayandi mazina ngo bazaduhamagara yanditse mu kindi gitabo, kandi ico gitabo ngo nico bugingo. Ayo mazina ntibazohamagara ngo guyireka ngo nimara nitabe, ngo nirindi zina bazahamagara. Irindi zina riranditse kandi ngo nibahamagara nzitaba, sinzitiranya ngo ni runaka bahamagaye. Ariko iryo zina ntuzajyandika utaremerwa muri Kristo Yesu. Utaremerwa muri Kristo Yesu, iryo zina ntirizohamagagwa. Utaremerwa muri Kristo Yesu, iryo zina ntirizandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Rizandikwa mu gitabo cy'abisi, ryandikwe muri uyu mujyi wa Kigali, ryandikwe mu mujyi wa Nairobi, ryandikwe East Africa, Amerika n'Uburayi. Iryo zina ryawe barimenye, ariko Imana ya Isiraheli itararimenya, nta gaciro rifite. Nta gaciro rifite. Hari indirimbo iri mu kunezeza, iri mu kuvuga ngo Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro. Ku manywa ngo ambere igicucu, nijoro akambera itara. Aravuga ngo uwo mwana yambereye ubuhungiro. Ku manywa ambere igicucu, yambereye ubuhungiro we. Ambere itara nijoro, yambereye ubuhungiro we. Ku manywa ambere igicucu we, yambereye ubuhungiro we. Ambere itara nijoro, yambereye ubuhungiro we. Umwami ni igitare gikomeye we, gikomeye kirakomeye we. Umwami ni igitare gikomeye Mana, yambereye ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro we. Nawe ntazampemukira, azambera ubuhungiro we. Ntabwo nzavaho Yesu ari we, yambereye ubuhungiro we. Nawe ntazampemukira, azambera ubuhungiro we. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye kirakomeye we. Umwami ni igitare gikomeye we, yambereye ubuhungiro. Mu mvura mbere ubwugamo, yambereye ubuhungiro we. Nta nubwo imivi ntembana, yambereye ubuhungiro we. Mu mvura mbere ubwugamo we, yambereye ubuhungiro we. Nta nubwo imivi ntembana we, yambereye ubuhungiro we. Umwami ni igitare gikomeye kirakomeye we. Umwami ni igitare gikomeye we, yambereye ubuhungiro we. Heki ontitesi ni manda la vise pa. Wemerwa muri Yesu Kristo, utaremerwa muri Yesu Kristo, uri inyuma y'ibindi byose. Ushaka kwemerwa n'abantu, umunsi uzemerwa n'Imana izokwemeza abantu. Ku manywa mbere igicucu we, yambereye ubuhungiro we. Ambere itara nijoro, yambereye ubuhungiro we. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye kirakomeye we. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro we. Twasonye ijambo yatubwiye Paulo, yandika runo rwandiko, aravuga ngo mushake kwemerwa muri Yesu Kristo. Aravuga ngo muntahirize ape, ngo wemewe muri Yesu Kristo. Bakundwa nshuti z'umusaraba, dufatikanyije runo rugendo.
ndabashaka ngo twemerwe muri Yesu Kristo. Kwemerwa n'umuryango ntacyo bimaze muri iki gihe, kwemerwa n'abisi ntacyo bimaze muri kino gihe, kwemerwa n'inshuti n'abavandimwe ntacyo bimaze. Utaremerwa n'Imana, ubanze wemerwe n'Imana. Imana izokwemeza umuryango, Imana izokwemeza inshuti, Imana izokwemeza abavandimwe. Ariko umunsi uzemera inshuti ukemera umuryango ntiwemera Imana, umuryango ntuzokwemeza Imana. Oh benoza la kota venisite loba emba. Yesu data buja nzamukorera ndacogora, gwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mw'isi azampa ninirangiza, azampamagara ngende mw'ijuru we. Azompamagara kubera kuko namaze kwemerwa. Nimara kwemerwa gutya azampamagara nimara ngende. Bene data ndabifuriza kwemerwa muri Yesu Kristo. Mutega amatwi nje mbibwirire ko mfite agahinda kenshi cyane karemereye umutima wanje we. Taco nokora we ngo mburira abanyabyaha banze kwihana we. Mbese torero we aho muja mwibuka ko tuzatungurwa we. Mbese torero we aho muja mwibuka ko tuzatungurwa we. Iki gihe turimo si cyo gukinisha we, kuko ari igihe cy'ingwara n'intwari zinaniwe. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, Mana tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze we. Iki gihe turimo si cyo gukinisha we, kuko ari igihe cy'ingwara n'intwari zinaniwe. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, Mana te oho sik bonde le visa tatoma ankotene mando vinizele eko. Aravuga ngo ese torero muzibuka kuko tuzatungurwa. Torero mutega amatwi nje mbibwirire we ko mfite agahinda kenshi cyane karemereye umutima wanje we. Taco ntakoze we ngo mburira abanyabyaha banze kwihana we. Mbese torero we aho muja mwibuka ko tuzatungurwa we. Mbese torero we aho muja mwibuka ko tuzatungurwa we. Mbese torero we aho muja mwibuka ko tuzatungurwa we. Ngwiki gihe turimo si cyo gukinisha we, kuko ari igihe cy'ingwara n'intwari zinaniwe. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, Mana tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze we. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero Jezi tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze we. Kita enseignement bongea kita pope le vent de qui. Iri jambo ry'Imana ni umuti utazubabaza, kandi ni umuti kwa muganga wogenda bakakwandikira ntuboneke. Ko ndakubwira nkakubwira ijambo rivuga ngo kwemerwa muri Yesu Kristo. Numara kwemerwa na Yesu Kristo azokwemeza n'abandi. Ariko ikibazo cy'itorero dufite muri iki gihe, dushaka kwemerwa n'abantu ntidushake kwemerwa n'Imana. Mutega amatwi nje mbibwirire we ko mfite agahinda kenshi cyane karemereye umutima wanje we. Taco nokora we ngo mburira abanyabyaha banze kwihana we. Mbese torero we aho muja mwibuka ko tuzatungurwa we. Mbese torero we aho muja mwibuka ko tuzatungurwa we. Mutega amatwi nje mbibwirire we ko mfite agahinda kenshi cyane karemereye umutima wanje we. Taco nokora we ngo mburira abanyabyaha banze kwihana we. Mbese torero we aho muja mwibuka ko tuzatungurwa we. Mbese torero we
aho muja mwibuka ko tuzatungurwa we. Iki gihe turimo si cyo gukinisha we, kuko ari igihe cy'ingwara we n'intwari zinaniwe. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, Mana tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze we. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, Mana tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze we. Iki gihe turimo si cyo gukinisha we, kuko ari igihe cy'ingwara we n'intwari zinaniwe. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero we, Mana tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze we. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero we, Baba tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze we. Ibihe bya nyuma bigoye tutazi umunsi tuzotungurwaho, gusa tuzatwemera ari uko tubonye tukabona ibintu gutya byamara gushika akaba aribwo twuzura. Yemwe abemera ari uko mubonye ngo ayiwe, mwibuka abantu zibabari we, bemejwe n'igitambo cya Eliya we, bibagiwe baricwa sinje wahera we. Yemwe abemera ari uko mubonye we ayiwe, mwibuka abantu zibabari we, bemejwe n'igitambo cya Eliya we, bibagiwe baricwa sinje wahera we. Abafana ba Yesu nimukomere we, dore ntacyo tubaye turarinzwe we, kandi reka bibe bityo ni mu gihe twegamiye umugabo ngo ukomeye we. Abafana ba Yesu nimukomere we, dore ntacyo tubaye turarinzwe we, kandi reka bibe bityo ni mu gihe twegamiye umugabo ngo ukomeye we. Kitako sinima ndo visa pope kinima, wabazaga inkuge bakureba, wababwira ibizaza bakagupinga we. Wabazaga inkuge bakureba we, wababwira ibizaba bakagupinga we. Ya Mana wasenze we, dore ngiraje ngo ibemeze we. Ya Mana twavuze we, dore ngiraje ngo ibemeze we. Ya Mana twasenze nshuti we, dore ngiraje ngo ibemeze we. Abafana ba Yesu nimukomere we, dore ntacyo tubaye turarinzwe we, kandi reka bibe bityo ni mu gihe twegamiye umugabo ngo ukomeye we. Oui, hisinima onkare deva entité belo temps sinima akir. Hari umugabo twegamiye uzi kwicara mu gituza cya sogokuruza Ibrahimu. Ya Mana twavuze we, dore ngiraje ngo ibemeze we. Ya Mana wasenze nshuti we, dore ngiraje ngo ibemeze we. Sika otite membenevwa. Abafana ba Yesu nimukomere we, dore ntacyo tubaye turarinzwe we, kandi reka bibe bityo ni mu gihe twegamiye umugabo ngo ukomeye we. Wewe ni gani zini mato, bombe ne carte de voir, je ne me lo pas ansiki, donne varti. Ibihe bya nyuma kandi biraruhije wa Mana we, kandi biragoye. Ya Mana wasenze bakureba, dore ngiraje ngo ibemeze we. Ya Mana wavuze baguseka we, dore ngiraje ngo ibemeze we. Ya Mana wavuze bakina we, dore ngiraje ngo ibemeze we. Ya Mana we, dore ngiraje ngo ibemeze we. Iziza gusigiye cyayo kigeze gutya ntakiza citambika. Mu bami ngo ntawushobora kwitambika ngo umugambi w'Imana urahagaze iteka kugira ngo usohore. Gusa izitegereza igihe kigeze. Asandi kuko Yesu Kristo akomeje kutugirira neza. Ibyishimo n'umunezero bisakare muri mwe, amahoro aganze kandi umuriro w'Imana ukomeze ucomeke muri mwe. Amen.